lega ati kudu kuat nglakoni senajan beri betakuti setetes banyu mata maksa kanggo menyerah tapi sun bertahan pabenok nisen demi cinta mungkin bagi sirah pabenok nisen banyu matane kita kang kajo orang berarti kang kajo apa kang kajo jajal ganti posisi bos beko rogoan hati rasa kaget bapak nenok isel rasane disakiti tangisane wong lanang kok dingin tapi anu dingin adane awas aduh awas bos beko ora sembarangan yen wis ngisi cinta bukti tanda ati banget laran noksu asnok mana udah kena noksu wong si sirademan aja mikirin kita pemuda BS siap terima larang muda BS asal sirah bahagia bagi kita silaran mungkin bagi sirah banyu matane kita pemuda BS orang berat pemuda BN apa pemuda BN jajal ganti posisi pemuda BN coba robohan hati bapaknya Aldo rasa katen rasane disakiti bapaknya Aldo orang sembarangan yen wis ngisi cinta bukti tanda ati banget larang kenop mana udah kebabesan jadi munadi wong si sirademan anjami diri jalan karena kita bapaknya Aldi siap terima larang pada Aldi asal sirah bahagia bagi kita silarang apa Gisel mungkin bagi sirah banyu matane kita orang berarti bapaknya Aldo jajal ganti posisi bapaknya Aldo coba rukun hati rasa kaget rasane disakiti
daging bagi sirah. Siapa ini? Siapa ini? Tejo banyu makan kita orang berarti apa-apa. Jajakan posisi coba rogon ati rasakan rasane Apa sih? disakiti. Rasakan rasane